Narumpayu Newskum ke channel ng Daki Padba ke Briu Newtar. Kipulit yang ke Maharashtra kila kem yo way briu war sans nem karta hadin bau tem ya kasur persyari batip kum ke Kashmir banega Pakistan. Nakapapen he bha hakidukan kibadan mar persya jang ke tempel ke badan ha chin choti palghar kabala pensyrai ki pai ba basyong shnong. Kat kum bal pentip kipulit usab inspektor Pankaj Kilje udang lek patrolling daka kali jong hakapor kum ba shibji shiteng mensengi baru lay sngo ya badan bapen he bha ya kasur jingrai nakadukan khapsnyu batip kum ka Ruhan Hair Cutting Salon kabadan mar persya ya ka Durga Mata Mandir yakani kasur ladan ru batem leng ba ka mobile phone hakawai ka bluetooth speaker bat baro ki badan hajan kila sngo yakani ka jingrai nakaliang jang kipulit daka perkhat yo lesi kandan kanu kaban poi syaka jingle kulmar kumta USI kilji ularung hapok kani kedukan baru ula syem ya arngut kibriu hapok wei ugul jari Raju Sharma san voice ubat trei hakani kedukan baru Abdul Rahman Saduridin Shah arfsan snem kerta uban nasionong Gauri Sirajpur Uttar Pradesh kipulit dak batokit kila syem badai u Abdul ubat tem yakani ka surging rana YouTube leng baka phone jong u haka bluetooth speaker kiba syong shnong dak jing shrai kila bat ya uni ubreu bat anda pek kipulit ya ka phone kila syem bama u ula tem yakani ka sur baru ula penshrai ya kipai ba nakadaw badan ka mandir hajan jong kani ka jaka kipulit kila pengat ya u Abdul hapok section sispa khnai phunyo way di ka BNS ka balong ru ka kendon ka ba kren ya ka jing syakta bat ya ka jing ya teli kari bat ru bala kem no ya uhi hakani ka jaka kat ba ubat trailang hakani ka dukan u klem syak kem setia गलती से आ जाता समझ में आता है नहीं गलती से आता तो चलो हटा देते हैं तो पूरा एक हमेशा का है, रहते इंडिया में है, गाते पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में क्यों गाएंगे हम? तो गाना कैसे बजा? बजा तो रहे हैं आप लोग। अरे सर अभी पहली बार तो पहली बार तो रोज बजाते थे यार। नहीं आई ही का गाना है ना। वो आए हुए हैं। कश्मीर के लिए डेट सही हो गया